ngokuphusha kwesikhathi ngicela kufunza amavesi abemabili ona wodwa inkosi itawungisita noma ingcwele kuloko lengilokusho bengifuna kugcina ku14 kahle kahle asiwafunzeni abemabili ngicela sibukeni incwadi yaMateyu chapter number 22 lokunye ngidoba sengikubutha ngobe lenzaba ngiyifunzile moya ingcwele utongisita bogogo ngiyaxolisa tithandwa tami bengifuna nambeni nani le message lakini gogo Khumalo le message lakini gogo nihlwabule but sister uyibamba kumoya mayibonge inkosi la itholile ngicela sifunzele Mateyu chapter number 22 sifunze verse 1 na 2 lawo nje kuphela Umfanekiso ngelizili lemshado. Yebo sesi. Jesu waphindze futhi wakhuluma kubo ngemfanekiso wathi. Yeah. Umbuso welizulu ungafaniswa nenkosi leyalungisela indvodzana yayo lidzili lemshado. Cela usiphinzele sesiwami. Jesu waphindze futhi wakhuluma kubo ngemfanekiso wathi. Umbuso welizulu ungafaniswa nenkosi leyalungisela indvodzana yayo lidzili lemshado. Thank you Jesus. Cela usibusisele sesi. Siyalibonga yeNkulunkulu live lakho leliqinisile leliqonzile lelingakaphathi kusijabhisa lelingakaphathi kusiyenga uNkulunkulu wethu lisibitele ekhaya ezulwini sita inhlitiyo yethu ilamkele usisite indlebe zethu tingashayi ngazuthi atikeva uNkulunkulu losekhaya ezulwini sithi inceke yakho ikhiphe konke lokuvela kuwe egameni la Jesu Kristu lotawubiya masinyane amen. Ngiyacela abazalwane ngiyakuphuthuma lokukhulu kakhulu ngindlulise le message babela ihlanyelile enhlitweni yami imessage le babela ngihluphe ngayo kakhulu lengithe uma ngiyifunza abafundisi yonke indzaba eBhayibhelini uma uyifunza uyaye utifake nawe utiplote kulendzaba mayibonge inkosi siyaye sibe netindzaba bafundisi uma singakajahanga bandla kaBabuNkulunkulu uma ufunza indzaba uthi uma ufunza sihloko ube semkhulumlangeni utiniketa isolution ukuthi ngabe ngaphansi kuyawuthiwani uma ngifunza lendzaba la lithi umshado wendvodzana yenkosi kuqala kwami kuyifunza le message bengithi umshado wendvodzana yenkosi lokhu bekukhona enhlitweni nasengcondweni yami kwakuthi ngaphansi bayawubala labashadikazi ngobe awukho umshado ngaphandle kwemshadi nani nemshadikazi but nayi indzaba lecake umphefumulo wami yacaka kufunza kwami yacala kalwadi lwami nguJesu lobhala lendzaba le uyibhala usesimeni seprofeti ngobe Jesu akafani nebaprofeti labangithi bekuthi mina kimi kulula nje ukuthi ngikuprofete lula kulula makethemba ukuthi ngakuprofeta kimi ngivele ngithi ya ekhaya unenkinga ekhaya baba kalaleli but kuba prophet imbamba akusilula kukhipha siprofeto kunekuthi akhiphe siprofeta akutshele direct ujikela ngesheya lithi la nguJesu bekafuna ukukhipha siprofeto lithi wayengaqali kukhipha umfanekiso ngalo lesiufunza lana but lesikusitshela kona ukuthi lo mfanekiso lo ngumfanekiso lolandzelako lithi Jesu wathatha wakhuluma kubo ngemfanekiso futhi wathi kusho ukuthi khona leminye imifanekiso lake wayisho before kufika lo mayibongwe inkosi but kulo kunetindvo letifike uma ngihleli ngamnqusa moya ingcwele ngamcela wabe sewunginiketa tindvo letihlukile kunaloku mina bengikucabanga engcondweni yami mayibongwe inkosi amen. Then uma sifunza ku verse 2 lithi liBhayibheli umbuso wezulu uyawufaniswa nomuntu oyinkosi owenzela indodana yakhe umshado lana lisibekela kahle kucace bazalwane ukuthi kunemuntu lothite lo muntu loyo bekayinkosi naku lokumnanzi athi uma ngifunza la bazalwane ngifike ngema ngangasandluli ngabhekisa amehlami kancane etulu ngathi yathi uyajabula lo mfana yathi uyajabula lo mshadikazi wekuthi yena ashada angabali yena tindvo temshado wakhe but kuphume babetala atawulungiselela umfana umshado eyinkosi yami lithi liBhayibheli umuntu loyinkosi walungisela indvodzana yakhe lidzili lemshado sinjenje bazalwane
kunendzawo lesilungiselelwe yona. Yebo Jesu. Kunendzawo lesithi uma sisemhlabeni sithi siyayibona ngamehlo enhlitiyo. Hallelujah. Athi lo bhala komasinyane siyawufika lapha ya. But ngembi kokuba siyawufika lapha ya. Kunendzawo lesibitelwa kuyo. Kunendzawo lekumele siyondlula kuyo. Ngembi kokuba siyofika ekhaya siyojabula kunye naye. Kunendzawo lesibitelwa kuyo. Yini lendzawo? Uthi lo bhala ngumshado. Oh Jesus. My God. Jesus. Moyingcwele. Ngiyabonga Nkosi, ngisite baba, ngisite ngidilive kahle. Lalela. Uma ufunza ngekwemlandvo wemaJuda, ufunza ngemshado. Kwakuthiwa uma usemshadweni, gijima sesubiyela kimi. Kwakuthiwa uma usemshadweni noma ulungiselela umshado, wawungaveli nje ulotsholwe namuhla. Emva kwaloko bese seniyashada siyamikiswa nje. Hayi lo mshado lo yongilo wethu wala eveni. But imshado ngekukholwa makedlamini. Bewuthi uma sewupointiwe ukuthi ume ulungiselela umshado. Bese sewuniketwa a period of 12 months. Yini kuniketwa a period of 12 months ukuthi ube nendlela yokulinza. Kuthi akakajahanga yini emshadweni but sewulungele umshado. Ngiyo lento leyaphazamisa emaJuda. Ngiyo lento leyaphazamisa emaJuda. Kwamiswa Maria. Kwathiwa Maria kumele oshada na Josefa. Wathi asabekiwe Maria for 12 months abekwe umshado. Watholakala Maria sanesisa khulelwe. Wahamba esitaladini akhulelwe. Kwathiwa ukhulelwa njani Maria ngoba usabekelwe for 12 months. Ngoba kunemshado lesiyakuwo nekumele sitigcine kuwo singabambi isiso singakafikanga la siyakhona. My Jesus, my Jesus, my God and my Father, my Master and my Redeemer. Oh, thank you Jesus. Hallelujah. Kulo mshado lesiyakuwo siniketwa 12 months okulinza before siye emshadweni. Wani lo 12 months? 12 months okuqala makethemba ukuthi kukhokhwe indoda kaMabaso letihlanyelwe kaMabaso njengemfana lokulanzwa kaMabaso amikiswa kaMakhathu uyawuhlala for 6 months bathi lalela ibhodo belwashwa ngo12 kodwa lalo uyakhona asila washwa ngo12 uyawulalela imfundiso takhona. My Jesus. Kwangase bengasho ngithi sisemhlabeni kona thini but asisibona besemhlabeni siba sezulwini. Ungangibona ngihlupheka kwesikhashana, ungangibona ngikhathateka kwesikhashana. I'm just in this world only for 6 months, but after 6 months I am passing over to my husband's house. 6 months. Ukuthi noma ngabe bawunesono kodwa waze wawela weta ngala siyosulwa izinyembezi nokufa nesisizi ayibalwa kungathiwa Makhathu ufile. Make Makhathu nguye lakhala kakhulu. Nelibandla likhale kakhulu.
live ebuhlungu ukuthi lalela ukulwile kula lokuhle kwasemhlabeni but kunenzawo lengiya kuyo leyasemhlabeni kuyakhalwa leyasemhlabeni kunegedla kwamatinyo but kulele ngiya kuyo kuyajatshulwa kuthi makoti welcome makoti welcome makoti welcome welcome kwangathi bengathi tinsizi tesikhashana kuhlupheka kwesikhashana kubalisa kwesikhashana kutibukela phansi kwesikhashana kuyawuphela 6 months kune 6 months lesibekelwe yona lapho lesingeke salungiswa abantu basemhlabeni but siyoba sesilungiswa lizulu. My Jesus, hallelujah, my master. Ngile message liyahlupha abafarisi nebabhali wathi Maria sahleli sayawuqedza 6 months wasekhakubo atohlanganisa lomunye 6 months ukuthi sewuyamikiswa watholakala sakhulele kungako iBhayibheli ethi Joseph bekafuna kumlahla ngasese ngobe lokho lokwendekile bekuyi-abomination bekulihlazo. Hey Nkosi yami kunebantu lebaqale kahle Nkosini but sekusele esikhashana sekuthi ususwe kuleli umikiswe kuleli ubehlazo. Sithe Nkosi sithe moyingcwele sisibandla lakho Nkosi sithe Nkosi usho kuthini nceko umshado wethu bazalwane awufani nemshado wasemhlabeni ukuthi ngimile kumele nyokala isuthu ngimile kumele ngokala iroko ngimile kumele ngilungisele Detroit but wethu umshado thina siya relaxa kodwa kunenvotsa lefitsitelako ilungisela umshado wethu usho kuthini Makhathu usho kuthini ingibani lenvotsa mzala wetinsuku ngibayethe lokathe khona mhlaba ungakasekelwa ingako lalela kahle mzalwane kuthiwa lo mshado kulungiselelwa invodzana akubalwa makoti ngobe makoti usemhlabeni manje makoti uyahlupheka manje makoti unetinsizi manje makoti akanakuthula manje but ekhaya kulungisa umshado wendodzana. Hallelujah. Ubusu ekhaya abukho tayibalwa ubusu ekhaya connect ungasali ngibambe ngelibhantshi kuyahanjwa uma uqhubeka nale message ufunza verse 3 lithi iBhayibheli babeNkulunkulu wakhipha i-invitation. There are 2 invitations letikhishelwe libandla mabili ema-invite lakhishelwe libandla. I-invite yekuqala mamfundisi ngilele sifunza ngayo eBhayibhelini kuthi uma ngabe sivumelano lesidzala sasinganawe mandla ngakakhishwanga sivumelwano lesisha ngekubhala kwebapostoli sivumelwano sekuqala it's the Old Testament. It's the Old Testament sivumelwano sekuqala leso lathi lo bhalako kwakhishwa lesivumelwano kwathiwa hamba uyobamema kuthi abete emshadweni ungakhohlwa ukuthi ngithemne siyezulwini but ngeke siya eternity singaqala ngemshadweni. Hallelujah. Indlela yethu ayimani iconze straight ezulwini but iqala emshadweni iqala lapho lesiyawuhamba khona sishadiswe nalo lesithi siyakuye. Hallelujah. Jesus. Lithi yaphuma i-invitation ekuqala
but invitation ekuqala mfundisi abakayimukelanga. That's why isivumelwano sekuqala asibenga nawe emandla. Kwamele ukuthi kuvele isivumelwano sesibili. Uma ufunda verse 4 lithi iBhayibheli yaphinza futhi inkosi yathunywa tithunyatayo. Lalela bo Stefane bakhandwa ngematshe bashumayela livangela babavanga bahamba nabo Abrahama bona bazange babe kwabhala maHebheru wathi sinelifu labofakazi. Lelisinxuselako ithwazi isivumelwano sakuqala manje sesiphila kwesivumelwano lesisha lesibitelwe manje kubo IS Mthiyane lebashumayela livangeli ngembuso waNkulunkulu esivumelaneni lesisha sekuthi umshado usakhona sivumelano sekuqala kwabitwa bonke abetanga. Hallelujah. Sesibili sithi baphinza bathi ababuye futhi bonke. That's why athe emkhulu lalela babenza imanze uma ufuna tikhiyata sebandleni asinankinga sitokunika ngobe bavumelekile bonke embusweni waNkulunkulu. But lokhu buhlungu ukuthi invitation abayemukeli. Baliwe the Old Testament alikabanga nemandla kusilanze eguleni kwethu. That's why sabe sasifakaza ngalo sathi lidlulile alinamandla. Sesifuna the New Testament but inayo still ayinawo emandla. Akadeli nokumkhonza okuncane sengiyathandaza ngiyahamba. Lelithi iBhayibheli yaphinza yakhuluma futhi inkosi. Yathi mkhulumlangeni lomtsala sale uwendela abantu ifavor ngobe emshado sengu-announcile ngobe nekudla sekuphekiwe. Lalela ngekweculture yasezulwini uma kwendiwa umshado awufani nalo wethu ukuthi ngilona lo uqhamuka na dress kill yourself. But ngekomshado wasezulwini bewuthi uma uthola i-invitation yemshado uphinze unikedwe nengubo loto oyigqoka oyigqoka kulomshado lo uyakuwo. Ngalamanye amagama kudla bese sekwendiwe netingubo mamfundisi bese setithungiwe tekuthi ababuye kwakho nje khetha isize yakuthi usilanda noma usidudla thatha isize yakho. Hallelujah. Bantu abazange bede yathi inkosi njengoba bangethi salani niphuma ngetindlela kanti kubangwa yini kuthi masondo abonakala abadiphaza kangaka? Kanti kubangwa yini kuthi uyangala lisondo sesikhathi sekuthi kuvinjetelwa yonke indzawo. Hallelujah. Vinjwa yonke indzawo. Uvula iTV bathi Jesu noma bathi Jesu abakagqoka ngakahle akusanandzaba kodwa lona lento kanjani liyashunyayelwa. Baba wethu sala nambe nobabili sengiyathandaza. Lithi iBhayibheli baphuma bahamba bayoma etitaladini tekuhlangana kwemgwaqo kwangathi ngiyabona biyano bathathu biyana lokho nikuphethe ukuthi ingubo nje nibiye nawo. God bless you. Mphekona ngiphe laba balethwe enkosini by hash. Usho kuthini mfundisi? Ngile bashunyayelwe emkhulu kwasetshenziswa amagama lamabi kwathiwa nani indalo yetinyoka
balekelana ilaka lelitako Hey, Jesu. ngoba lo tako uyeda kana ulibala Hallelujah. akayona indvodzana yemuntu ukuthi ikambe manga usazulwini ubhekile uyeda beda baphushwa njengoba sila nganginethi intombi kamnanzi kabi ngahlupheki futhi but ngashunyayelwa ngedwa ngiphusha ngathi uma ngifika kunento lengayenda ifavor ngathi uyabona njengoba ngishunyayelwa ngalehlobo mfundisi akamele ngijike ngibuyele emuva ngakayithathanga yami ingubo lengubo kunengubo lesiniketwa yona. Hallelujah. It is a protection. Jesus. Yethi inkinga lethi sivele lapho noma ngaphela kudle fridge but uma nginale ngubo kangikhathateki noma ngashonela tihlobo jobe uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile malibongwe ligama laNkulunkulu hayi ngoba nginemandla kodwa le ngubo inemandla basuma beda nalo wanikwa ingubo yani le ngubo yokuthi uyigcoke emshadweni nalona waniketwa ingubo nalona waniketwa ingubo bathi umshado uyendeka kusasa masotsha basho tingelozi tisho kuthi sonke silana ngilona lo umbethe yakhe ingubo ngilona lo unengubo yakhe lengubo sinikiwe ayifanani neyakalihanyane ayithengwe Moria ayifanani nemasudu ayithengwe Dura ayifanani nengubo tasezayoni ayithuma ngetandla kodwa ayivele ezulwini bahamba lo wathi mina ngifunda ingubo wayilahla laba bo attend umshado ozani ngithe mina ngeke siye ezulwini ngaphandle kwesondlo emshadweni bangena bahlala phansi balinzela umshado wafika lalela Jesu sengakaveli athi lo hlebelela uzovela emafini athwele imithwalo azobusa kulomhlaba but before sobusa naye abafundisi indzaba iqala emshadweni wangena babetala kwangathi bekaniketwe neligama kuthi wayebitwa ngekuthi he is a wedding what honor or mlungiselelo wemshado before kuyongena ngiyabonga maka wedding planner ngibani wedding planner he is our father. He is the Lord God Almighty. Ngilongazeli ngilongalali ngilongaphathi kuba ngafane umuntu ngilolonza Israyeli ebusuku nemini ongalali odlala mafu njengengubo My God. utongena wathi mangena kunye nakufunako kunye mfundisi akasafuni mavesi akasafuni ubufakazi dobudze akasafuni kushumayela ujuluke but kunye nakufunako lengu bosi wanganaki nebuso bathi wabheka ingubo
uyimbethe ingubo akunanzaba ngoba bazalwane livangeli moyingcwele ngiyabonga livangeli belingeke lwentelwa ngathine lalendelwe ema-Israyeli but thina sendelwa musa njengoba saniketwa igama lokuthi sima Gentiles sasibahambi nebalahleke emhlabeni but ngenxa yengubo sesibitwa ngebantwana bakababa uNkulunkulu sesinelisayite ezulwini sesinendlela yekuya ezulwini ngaJesu lonemandla but before kutayena kutongena umnikado womshado. Hallelujah. God bless you. God bless you. Wena ungene njani? Balalelani bazalwane. Akusanandzaba ukuthi waphushwa wangeniswa emshadweni. Akusanandzaba ukuthi waphoqwa. But lekubalekile kunye ingubo. Ingubo. Athi lo munye umafakaza athi wabona umbono wathi ingubo sinikiwe. But inkinga yethi ingubo tethu umfundisi babumetiso sethi tshintsha umbala. Betifana ne-red flag lemiswa ngayo sitimela. But ngenxa yekuma kwethelangeni kakhulu lilanga lashisa yatshintsha from red to orange. Sitimela noma sesida sangaboni ukuthi siyasimisa sashayisa. Jesus. Ingubo tethu tinemabala. Ini ingubo sengithandaza. Uma ufunza incwadi yaJakobe chapter number 5 verse 16 mfundisi lokho besikhuluma ngake mina. Uthi lo bhalako babiteni bonke batothandaza. Nalabagcoke itiketi letifisha babiteni batothandaza. Nalabangakholwa bangene batothandaza. Nalabangakasindiswa bangene batothandaza. Uma qhubeka nalenzaba uthi kodwa mina ngisezulwini ngiyawuva umthandazo walolungileyo. Jesus. Hallelujah. Emthandazweni bathandaza bonke. Singathandaza sonke la. Sithandazele munye logulako. But akusiwo wonke umthandazo wedloto omphilisa kulogulako. Umthandazo walolungile. Kungakho izulu lithi lalelani uma kunendo lengakamele niyekele kuhlangana. Jesus. Ngoba sathi ukuthi nguphi umthandazo lo tovusa lofile. Funa sithandaze sonke siwende ube imbumbi. Iyini ingubo? It is the righteousness. My Jesus. Bungcwele. Nkosi yethu. Eternity. Nkosi yethu Jesu. Ngobe the pass mark yekupasa from the wedding kuthi usuke kuleli tafula leli uyohlala etafuleni lalathi lobhalako encwadzini yaJohane litafula selidekiwe netitha setibitiwe kuthi tibuye titodla nathi selilungisiwe. But there is one into leto senda siphase kohlala etafuleni ingubo. My God. I-righteousness bungcwele. Hallelujah. That's why athi babe banini ngcwele njengoba nami ngcwele. Amen. Athi lo bhala koJohane chapter number 17 verse ka 17 athi babe bangcwelise ngeliqiniso ngoba izwi lakho liliqiniso. Uma babe wangithanda nami ngibathandile bona kuthi abete batohlala nami. Jesus. Bengizokuncenga namhlanje kuthi njani yakho ingubo. Singacabanga ukuthi ingubo ngilamasudi leswagcokile. Ingubo ngiletiketi letithi hayi bungcwele. A righteousness. Na imessage lengibuleleke yona kulamalanga lawo. Uthi babe uNkulunkulu. My son, libandla lalisetandleni tami iGenesis. Ngalibamba. Kwafika isikhathi lona ngalishiya noma sekubhalwe ukuthi njalo ngekuphola kwelilanga bekehlohlola libandla kodwa walishiya. Walishiyela Jesu. Lethi iBhayibheli uma ufunza incwadi yamaHebheru lithi wehle emhlabeni ajaha umuntu. Jesu naye kwafika isikhathi wathi njengoba ningibona nginyuka kanje kuyawuba njalo nekubuya kwami kodwa kanginishiyi nodwa kunendoda lenginishiya nayo ligama layo umoya oyingcwele umoya wemali.
amandla uma safikile yena uyawuniholela kulo lonke iqiniso uyawunifundzisa aniyale ngakho konke mina lengakantshela makona ingakwa Jesu Awu Jesu. athi kuningi Nkosi yethu Jesu. lokhu bekufuna ngoba nginitshela kona Yeah. but isami isikhathi siphelile sengiyahamba kunendvodza letako uma safikile yena uyonifundzisa Jesus. aniyale My God. aniqonzise My God. kulo lonke iqiniso akayawukhuluma kwakhe Hallelujah. Woo! Yeah. lapha kulomshado loyo akuyi ngekuthi laba bengikhonza nabo bangenile nami ngiyangena hayi lapha kulomshado loyo akuyi ngekuthi mfana wami ngamkhulisa wasemndenini nami ngeke akuyinjalo Awu Jesu. Awesome. lapha kulomshado loyo akuyi ngekuthi esontweni bengisithenjwa abathembe mina hayi akuyinjalo kuya ngengubo Jesus. kuya ngengubo Hallelujah. kuya ngengubo Yeah. the righteousness Jesus. yini indzaba si Jesu uma fikile ngeke akhulume kwakhe but uyokhuluma kwami Yeah. anibikele kona kungoba nguye lophethe libandla moya loyingcwele Amen. usibambiso Jesus. selibandla lasezulwini Glory to Jesus. kwangathi namhlanje moya ingcwele kungaba nelibandla bazalwane leli tondlula kuJesu bathi bafundzi Jesu selishonile lilanga hlala nathi si Jesu kunendzawo lengiyakuyo Hallelujah. washiya libandla namoya ingcwele lalela gogo libandla mina ngiyakhuluma that's why libandla leliningi alifuni ukukhuluma ngamoya ingcwele iproblem yini ukuthi moya ingcwele akahlale emanyaleni Hallelujah. ngikhulumile Jesus. libandla kalifuni isikhulume ngamoya longcwele ngoba moya ingcwele ufuna labantu omkhonda ngamoya nangeqiniso moya ingcwele ufuna labantu omkhonda babe batinuka bona kuthi nje kanginuki mina moya ingcwele kababe moya weqiniso Jesus. baphi imfundisi baba unkabindi lebatawuvuka ekseni ungakendanga lutho uvela uthi good morning Holy Spirit good morning moya oyingcwele ngiyabingelela moya lohalalelako ngiyabingelela moya wemandla ngiyabingelela moya weqiniso hayi ngoba siniketwe yena Hallelujah. we have been handed over to him Hallelujah. because the eternity is for the Holy Spirit Jesus. kunala lesiyakhona lento lesibekele yona sesithembe ingcono kunaleya lamhlabeni Yeah, Jesus. mina ngiyababona laba lethi iBhayibheli babitwa bangethi what about laba lebathi sizila onke mala kodwa silungiselela izulu what about laba lebathi siyazila silungiselela izulu what about laba lebathi asilovi silungiselela izulu Jesus. ngenze Nkosi ngibe ngcwele ngibe mhlophe ngenze Nkosi ngibe ngcwele ngibe mhlophe ngenze Nkosi ngenze Nkosi ube mhlophe ungafika uyovela athi lo mkhipheleni ngaphandle lo noma ngabe bekasithenjwa athi usukuma bamshayele etandla ngalelo langa kusasebenza intandla takhe noma ngabe bekusiwa ya lo uright noma wrong but ngalelo langa kusasebenzi lokho kusebenza ingubo Hallelujah. that's why bazalwane uthi emkhulu uma sekukhona longcwele bantu basemhlabeni kufuna abandaste yini indzaba mkhulu ingubo lekhathi mlako Hallelujah. the garment lesiyemphethe Yeah, Jesus.
lithi iBhayibheli Moses wahlala entsabeni naNkulunkulu for 40 days wathi uma ehla Thathe wabo wahluleka kumbheka wathi ngihlale ngikubuka kodwa namhlanje kawufani ukukhuphuka kwakho ngathi kunendo le ufike wayembatha kanuthi uthi wena yini indzaba siphunyuke etinyangeni uthini indzaba siphunyuke kulabantu abasiloyayo labanye bake baze bathi nyonyonyo sitake sibone ukuthi utawufikaphi but siyahamba siyaqhubeka asiphelelwa amandla kasijiki asilahleki sihamba njengetinkomo lesi iBhayibheli dathwele umphongolo disendleleni liyeBhethemeshi dihamba dikhala libisi liyaphuma kodwa ngatijiki disindleni silungele kasimulo uyakhasimula The last verse uthi lo mbhalo weBhayibheli kunguMateyu uthi ngokuba baningi ababiziweyo kepha bayingcosana abakhethiweyo bazalwane bandla kaBonkulunkulu singathuswa liningi lelihamba phambi kwethu liba ngumsindo libhonga phambi kwethu iBhayibheli lithi baningi ababitiweyo kodwa bayingcosana abakhethiweyo Hallelujah. bongeke wathi Nkosi ngikhethe namuhla Kwelisa ingubo tami sengisonywe kakhulu ngiyintombatana Nkosi sale wenda buso bami bungasabi sexy Hallelujah. but yenda buso bami yenda buso bami kube fireful noma ngibheka namuntu omdzala athi akangeneki lo mfana yini indzaba my face is fireful my hand he is fireful. My leg, he is fireful. My cloud, he is fireful. That's why no sabelelako. Athi sandla sami, nyawo zami, nikela ngako konke kuwe. Jesus. Uyabona uphe emzalwane, umuphi impahla ngoba bawufuna kumupha. But uthi ngimupha le mpahla ngoba ngiyasulela. Ngisulela the glory lekimi Oh, Jesus. Jesus. angisafune kuya esitolo ngiyomthengela Hallelujah. buya ehlala phansi wena utoba nini ngathi mine madvodza buya Jesus. uthi angifune kumthengela lenyuwani but ngifuna agqoke yona lele dzali angithi ngiyathi ukuthi ngahluphe kanjani ethi insabeni ngimle bekade ngilala kwamadwala ngithi babelekelela babephilisa live lakho Jesus. ngimile kade ngikhala ngithi babelekelela Jesus. ngifuna kosulela My God. lalela mamfundisi ise prophecy mark lenye langa nje ukhipha tikafta kotonke ngifuna konikela ngakho athi sinyuwani but ngosulela Hallelujah. ngosulela Jesus. athi mzalwane noma sibamba athi ngiva iperfume yamamfundisi eve bumnanzi kanti wena uyathi ukuthi kunento lengibathululela yona kuthi lokhu lengikuvaka abakuve nabo Hallelujah. awumphathisi ngoba ufuna kumphathisa kodwa uthi akakuve lokhu lengikuvako My Jesus. hamba Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hey. utathu mavela mamfundisi buya uyalahla ejazi labani lelibheka le bheka le ubuke le uyambona umuntu lo ngibani silahlekile sambula mbohlala lapha ngibani oyivako lento lengiyivako
Ngibani oyifako lento lekuyifako? Jesus kamfasi. Mina kuthandaza. Mfundisi, ngibani lo? Buka le. Baba Makhathu. Baba Makhathu. The anointing yenqeku. Ukijima uyakuya uzofuna inqeku kanti lo usulelwe. That's why asahambi ngoba sinemandla but the anointing of umthiyane is upon us. It's upon us. It's upon us. It's upon us. That's why noma sivula umlomo basukhonza phi. Noma ngatshintsha lwimi ngikhulumele phansi. Sinkonze binary. Asiyaku. Uma ungena lapha esikolweni uthe khamduze. Nethi ujika nje kancane. Utofa sekukhuluma yena. Athi akamthiyane. Yebo. Yini indzaba bathi akamthiyane because of the anointing. Jesus. I have the anointing of mthiyane. Hallelujah. That's why umabona mine ucabanga ukuthi nami ngigadlala njengamthiyane kanti uthona wayi bakuhloniphe wena. Jesus. Hallelujah. Ngenxa yengubo. Jinja ingubo. Till Bible. Incwadi neGenesis. Kunenvotha leyambatha ingubo. Yaya endleleni yafika yahlala. Kwaqhamuka makoti wayo. Yamthola endleleni. Yangena kuye. Lekulisign lokuthi bekangambathanga kahle. Isign yengubo ngilele chaza wena ukuthi uyapi. Isign yengubo ngilele chaza wena ukuthi usebendelaphi. Ngeke uthi ungumzalwane ugqokise emkhulu ngiyacoklisa. Ugqokise kuhle kwamahosha. Utothi uma uhamba ingubo ngala yitse. Ngala ngaphambili ithi hayi nami kunjalo. Yebo. Phela batukhayela dingweni yini indzaba ngile ngubo lo imbathile. Kanti wena uthi indzaba ungambatha so. Wonke umuntu makubingelela. Sanibonani mamfundisi. Ngile ngubo. Change the garment. Change the garment. This is Joseph abamendela ingubo. Hayi ingubo yembala munye kodwa ingubo yemibalabala. Yini indzaba sendela ingubo yemibalabala? Red stands for blood. Yellow stands for patience. Black stands for nami ngiyakwata. Yakhazimula. But mamfundisi before sofika emshadweni before sofika ezulwini eternity la sonke sihlabelela khona sithi izulu ikhaya lami lapho so phumula khona aqalwa ngekuphumula kuchekwa ingubo. Hallelujah. Bongeke yini wathi namhlanje Nkosi hlanda yami ingubo polisha le yami lulwimi lami lambelwa ngcolisa mehlama hambe abona lokubi kanti sangende esifungo njengaDavide kuthi mehlama Nkosi akayawuphinza abuke wesifazana amkhanuke Nkosi ungaphinza ungihlande. Hallelujah. Mina ngikwati kuzindla kahle Nkosi umzidlo wami ungcolisa ingubo yami tinyawo tami digijimele ebubwini namhlanje ingubo engasahlanda sesiyakolala sibuyele emakhaya sashilo moya ingcwele ukuthi wena Abraham ngiyokunika sivele esikhulu ngikubusise ngendene ligama lakho libusiseke but ungahamba ungakayishintshanga ingubo. Mshado sindlula kuwo lizulu siya kuwo injani yakhe ingubo ngobe baningi ababitiyo kodwa bayingcosana labakhethiyo. Are you called or are you chosen? Ungene ngakuthi lapha kaMthiyane banamoya longcwele yini o kaMthiyane bababita kamnanzi ngobe lalela ngalelo langa akusabalwa sibongo sakaMthiyane.
kodwa kufuna ingubo sesi ayihlandeke bengeke yini ngathandaza bese ngesasukuma yini semba ngetinyawo moya ingcwele ungasuki la ume khona bongeke yini wathi Nkosi kangisafunda okuningi kodwa kushintsha ingubo yami ingubo uma ingcolile ingcolile ayihlandwa ngangilutho kodwa idzinga insipho yakho moyo ingcwele bakhona yini abathi mfundisi thandaza nami angisafunda okuningi funa kuhlandeka kwengubo God bless you mkhulu lalela akusafuneki labaningi kufuneka noma ngaba yedwa asisahambi ngeliningi lithi iBhayibheli baningi lababitiwe kodwa bayingcosana yabayakhe bengeke ingathandaza nawe God bless you thatha sinqumo la lome khona ubuye phambili sithandaza inqumbi yabafundisi batothandaza nathi uthi ngifuna kuhlandwa kwengubo yami uyakhazimula khazimula nami ngilibonile ebhukwini lelisondo libhaliwe hey Jesus igama lakho ngilibonile ebhukwini lelisondo libhaliwe nemnikelo wakho ngubonile awudoji but ingubo ayikho bongeke wasonzela yini kwahlandwa ingubo mina ngifuna ukuthandaza abakhona abafundisi batothandaza nathi tendela ifavor thatha sinqumo usonzele uyakhazimula lo lesiyakuye uyakhazimula akanandzaba ukuthi bangani sebangenile bathi kufuneka ingubo akunandzaba ukuthi ihlobo setiphakathi bathi kufuneka ingubo Nkosi yamakhosi uyakhazimula God bless you sesiyathandaza egameni lika Jesu bekade ngiyithethe kancane indzaba yengubo kodwa kunetinto uNkulunkulu latembulako namhlanje ambama letikhathi letiningi kunetinto letikhulunywa uNkulunkulu ngenxa yokungabi namoya waNkulunkulu uthi interprete ngenyama sengiyabona ukuthi kungani labaningi bakhetha ukuthi kube neuniform lento ngekwayo iyaprofita lokuthi kwangathi bekade singafana inkosi yasezulwini elibusise kodwa lesikubonga kona namhla ithi inceku kaNkulunkulu kufana kwethu ku-approve uNkulunkulu lo sibona sigqoke kahle aku-approve ngilothandaza nawo noma singayeni uniform bazalwane sithi thina sifake intikipa sifake nemakhala lafana kodwa uma uNkulunkulu aka-approve akubi ngiloku-approve but namhlanje sinikiwe indzaba yokuthi uma umuntu bazalwane agqoka ingubo usuka agqoka ubungcwele umuntu longcwele nomuntu longcwele kuyahambisana so kwangathi kungaba senhlitwa ukuthi ngenze moya ingcwele etisuku letifana leti ngifaneleke kuze ngiyawufika kuwe ngimakoti lomhle nalonganasiqe phambi kwakho siyathandaza baba wethona amandla onke
sindiswe bandla lakhe. Baba wethu othembekile, mkhululi walaba boshiwe. Moya lo ingcwele waNkulunkulu nangethi khathi Nkosi lethi fanana nalethi. Moya kaNkulunkulu onamandla sibonga ukuthi wena uNkulunkulu lonakako. Moya oyingcwele uyahambela. Lithi izwi lakho umyekela umuntu umlanzelela kudzima tekube sekufela. Nabake baba wethu omhle baphakamisela izandla kuwe. Bathi uNkulunkulu wethu ongcwele shintsha style zokugqoka kwabo kumoya. Egameni nasegazini likaJesu wewethwa Nkosi lonelungela lokungcwelisa bakho. Uthi uyabazi moya ingcwele uthi wena umali usomuhle ezakho sibiza ngamagama zikulandela. Sebakhona ke baba wethu ongcwele siyabathwala ngemandla emthandazo sibajikishela kuwe. Wena lo uNkulunkulu lonemandla onke lithi izwi lakho la ukhona khona kuhlate emagugune kwathi nokuhlakanipha bayathuthiswa ngosuku lomhlaba wekona kodwa wena uyemphula babe imfihlakalo yokuhlala kuwe kuze semphathiswa ngendlela efanele. Moya ingcwele qhubeka ngosubusisa inceku yakho lokhu.